Rĩrĩ arutwo marahingũra thukuru kiumia gĩkĩ nĩ ũndũ wa mathomo ma tamu ya kerĩ ya mwaka. Gĩkundi gĩkĩ kĩa aciari mahũrĩte kambĩ nja wa thukuru wa Kĩũngũni kaunti-inĩ ya Tharaka ya mũhuro, magomete nĩ kĩrĩa marauga nĩ ũrũgamĩrĩri mũru wa thukuru ũyũ. Aciari aya maramenereria gũtemwo kwa mĩtĩ na gũcinwo kwa makara marĩa maraguna mũndũ kĩũmbe, rĩrĩ thirikari ĩkĩrĩire ũhandi wa mĩtĩ matũũra-inĩ, makiuga mwarimũ mũnene ndakinyithĩtie makinya ma ũthii wa na mbere wa thukuru ũyũ, kuona ona maumĩrĩra ma igeranio ti mega. Amekuja kama leo Monday, anakuja naweka anamonita watu kama 3 hivi kwa kutengeneza makara pia anaenda. Aja namba 2. Huyo ndiye master wetu. Hapa kwa hii shule kuna kuanga na wafanyikazi wameajiriwa na wazazi. Hao wafanyikazi wako na karibu miezi 5 ama 6 wajapata kutoka Januari hakuna pesa wanapata. Watoto ni mimi grade yao tukaenda kwa zoni, mimi grade niko chini. Yeye akachukua advantage ya kuchukua mtu mmoja anamuzia miti anachoma makaa yake. Mbuzi zinakujanga kwa uwanja wetu kama hatujui, tunapanda miti ndogo hii tunapewa na serikali. Tukipewa miti tunakuta imekong'olewa na mbuzi na tujui hizi mbuzi ni za kina nani na tena zimekuja hapa kibipi. Mĩhang'o ya mathomo thukuru-inĩ ũyũ nĩ ĩrũgamĩte, aciari makiuga marenda atongoria macenjio nĩguo kũgacĩrithia ikĩro cia mathomo. Huwa tunakondesha 42,000 na hiyo pesa tulimpatia tukamwambia tunataka kujenga darasa. Hiyo darasa tulileta material kama tumefunga shule na walimu wetu hakushughulika na kitu yoyote. Sasa ndio tulikuwa tunaandamana sababu hata watoto wetu kwa mtihani huwa wanashika sijui 120, 120, 130 na hiyo ndio mtu wa namba 1 2 3. Shule iko ni ya kuchoma makaa wazazi. Tunauliza mwalimu mkuu alikuja hapa kufanya kazi gani? Alikuja kusomesha watoto wetu ama alikuja kuchoma makaa kwa shule? Kazi yake ni makaa. Sisi tunasema hivi, kulingana na vile huyo mwalimu tumeza muona hana haja na watoto wetu. Mageria maitũ ma kwaranĩria na mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ matinagĩa na umithio. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithira wa Ndwati.